Hello guys, cuba lada pi sengutaj bat pim kuak kiwei bakin UI pi online hapo Facebook ma. Cuba pi wan pli Facebook nang ta pi taj belana pinyak baki wei kin UI pi online lane kin tip pi online. Te le yakine le yakane komod ba kiwei kinom tip dalai ru lada pi online hapo Facebook. Te aleng le bisa ka Facebook. Nang ta dengan klik itu gilai teligi dot. Nang ta dengan scroll bat ngilap itu ke setting. Nang ta dengan klik yang setting. Nang ta ada scroll yang bat pinlap ya ketu beto active status. Ketu ke active status klik ya ketu nang ta ada lada ka turn on kumning mod button off no kumne kan. Lada pi turn off nak kumtu kumod ba kibru lada pi wan pli Facebook kumod ba kibru kinom tip bet kinom UI pi ba pi online ya po Facebook tang kum tai parlang.